ni kanga rombo Mwenyezi Mungu riufanye harma dakika azaile rahi namna hiyo ikawa ngarombo Mwenyezi Mungu mtukufu amini haisahu dhuria yabo nani babani kao mtukufu shaira bega bahe ngujonji yabano abenga abanga bujuba kimru mzima wa ndunjia wa ndeso mpango nunga tujaribu huembabi usibi ohusuye eduskuru ya Metro Fami Said Ibrahim ya yunesosi kwa jana yasababisha izalisha mishindano minji, izalisha mikonti minji, ijusa wanrumu awakatika ubandhi ya hatu rione saukana hindi riankulia Metro Fahami ya Ibalia ya kaujarunguzo wa Komoro rireme koti he proposition Metro Fahami ya irwalio wa Komoro ani aukaya banuti mpaka Metro Fahami wa ya balie ze idea zono so Komori endeye haina mndu mwenzakini ngujojo wankuli ya unisokana bala Metro Fahami kweli hambanongo fulani hata fulani ani ekamnungu wengo mndu na mwenge shamri atienge eza hambo azijori faidisha ukazo tofauti ekamndu mndu na toishili ya izo nambao ekanga bozilona faida mndu ya zirenge mratifanye jasuma ni na sambi katsuanza sambi harudi katsuanza na haina shajana sambi izo sawa ni izo nazishe mtukufu mzee wangu Muhammad Hassan al-Barwani ya zione saleo aukakatibana itekelezao itofungua haumda ishe hutba itekelezoni mzee wangu Muhammad Hassan al-Barwani itofungua itolikiana no wakati itoumbisiza yembana shairejezo embana inudingoni par contre si wahanjume makalima Metro Fahami riyafani sana mru ya rema ye kontaki hale gari ya cha premier yabana rende usuni hunu makalima ya Yusufu Muhammad bwana na Muhammad Hassan al-Barwani mzee wangu hao no mamra demerele gari ya helzena mnenyo ya charieri yanzo ya reje dingoni wakati hindi ngasi wakatokano wa Komori ngwanza ele shawiri ndalivi linde de swala leo bwa Komori rinjila nao zibani Dr. Shakuru ikana Muhammad Hassan al-Barwani zila mwazamba bala zila nizo haina usiku makazela tabu yo mko uzamba Muhammad Zubair monsieur le professeur Soyanjia tisha Dr. Shakuru haunesta ukana woko atsenda mani chaguzi ngwendo ale hata usiku sharia shijoji rejeza asumana zali ya wapara wambe ukana na mje basa tirengese sharia mje mnishinde abenge izabakiba landa bwatuto nimero hahe wangu wewe shasumana zali ya jamparo siku ya jokane nafasi amwambie yende ashindane naye bamdengeze sharia enda wane naye amshinde mnungu sikitiho mnungu sikitiho ekamro nema vamana hatu yanu jana rakodi ngoni mwao asibabu fikra za wana hauharaka wa Komori warohe harmeshe ikambwa shinu shiongozwa na sumana zali mal asafi shadidi hausikitifu mraja hundu wanadamu wane kamra danza twalie mruha josubu ya uneshaukana mkini wanadamu wanu ngabu walone zakili za hao zeloni wajuwa ukangwa saidi yao yanzi ya sumana zali shala anla ya ukana leo ekane mahamfu kare ya wana ya utahashawiri shauto wa sumana zali leo rijeri hunde kungumanyo la wandu leo ezembio wendao duwambo wa Komora ukana ibidiri rudi harmweze nchaguzi zinu risenderi wana na sumana zali wosikitifumu manama amin nga muhuzunguho si uveshe invitation samahani rengwa jumba baru hatu okaya nge wajibu unsi mpango wa bidini wadi sami chesha mimi dila ka bidini ubue ili rele heze fikra za hatu rioneso sikitifu ne declaration ikayao shilaitonga bayana shiona Muhammad Hassan al-Barwani yakaushitaha shangar jokana nga bwana wahi parti juwa bao harmantihuza waza
abantu baongo watoka huya wafanye declaration officielle zawone saukana kwa taarifu ndani chaguzi abenge chama tsilo wenzamanyo na msalamu mtukufu Amir mtukufu naam Amin yabo baba request naam baba naam wa Facebook wa riparoma professeur hawakatikao harisi haba nurijari rikritiko wasubidwa kritikewa na bwe kisiasa mione sanduka siasa insano bubangoni kiama ikanga sivano bunga zile sonsi kamra bange fanyo siasa bunga bidio wanrua kritike ze proposition zionesa wanrua zinji ya hombani eti feke ya mbuga mana rijuanza rinji harma upande wa he ya hotuba upande mwana fanyo suka jana ni Metro Fam Said Ibrahim ikawa ya hotuba hiyo izali sa konferensi ya dharura akamjo subutina ya dharura konferensi yote na irudi toa na nkade ani mrajo anza rambo ya ukana homjitam kwa Metro Fam Said Ibrahim ujusa wa ujufumu wa hitwani awakatika nga baadhi ya hatu riankuli ya shade marunda yala wana na Metro Fahami na boijo kirukana city party ya Fahami au kardajo wa Fahami bilete hatu sha marunda Fahami ya yavurisa yaonda asi baadhi ya hatu si wahanjume renda riankulia reaction zao au kafahami hajana proposition hajana ide ani habu huwa kalite zinji kaoleo wa Komoro wa utajifu na mrwamanduo wa mwishilie shwa Komoro leo kwa sita yarifu kaleo wajua hunde mriarenga paraki ya tombuani ya gwamba haina baishi hambilo kata wele gari trawe mvua wa Komori kwa tina bezo na mriarenga tibako yarenga paraki yalinuka yanu niamba kana tina uparojoli wa tedari ebenge rio na ukana ya hutuba padamwa ya dhahabu ya fanyani Fahami yende sawandu mbahu mahwenda aukaifanyisa konferensi ya dharura leo ya he parti jua mtujua ilade jua mtujua ilade mvua haukaze parti jua wanunga boyendao ngabo inobaka ituheda warudi watolo na nkade ya dharura mrohale wa ukana wakanza wakadimie ya makalima ya mbani Metro Fam Said Ibrahim ngo inafikira ngabi kabla ya ulaulu wa Komore dakika nzima no ilirinja mpango mtukufu. Salamu alaikum wa Komoro watukufu kao warishidi yao na wajuri dunga bada vanu wazi tusaza hatu zaki pandwama na lazimuri ziveshe kao le peuple kao kai jale onga si harma communication ya husumbana ya husu strategy na sivanu he peuple ya Komori na sivanu he mara ya kao ngwadulumi hao harma ngwadulumi wao ne regime ya Asumanazali donc abangarwe hao zentusaza hatu wakomorikao ngwarishidiao banu wakomorikao ngwajuri dunga bada banu wakatula mwana mafaruku ekahuri nikeruhusa ngadubira mbabi harmwe analyze yafanyiwa nizuki watu mtukufu Metro Fahmi Said Ibrahim donc ngarjoende la émission nezahusu ye communiquer ya hoandu wanzwa wa monopolize ye parti jua wairende ya hao bahari kwa nakuja wajitamke harma upande wa nyichaguzi sha lesayo ngardunja ho mbani mwa emission sha abasa mwana mafaruku ngalindawe ruhusa ya hao urinike urijweri njie analize hutuba ya jana kao ngardoheleza zora bembea izo kao ngar partageo na nizo kao kartu partage ngardo hamba voilà mwana mafaruku mwana Amin abo izo nakaanza huishia abo huisha hutuba zinji ngabo kritiki zinji nabo kardaone sakafahami ati vumbulwa chari kanzarone si doupeu wa he imakalima parce que ngabo difference ngabo wabezo tusiza famingo do kandida famingo do amwe parti jua ani waranti zo ya kahamba wadungu ye sura ya hemro ani yode namna minaelewa parce que kwa vati mabanu warehemu ani warenga fundo zima izo Metro Fahami ya zirongoa ani de makalima shawende harma ye phase 3 famingo do kandida fahaminge na nationalite fahaminge mkudu kana ujwa henda fahaminge hadisi ani waranti izo fahamia kahamba wa mdunge harma fazi ndraji ani ngwanalizeje harma siasa kweli sisi riloki nyume na Asumanazali ani ngoi nuko tafsiri hindi
hena mnaikao wananyasi wanu leungu ajitamka warma izi rezo sosio mwana mami mwana Faruku amjonesa ndrongo zinji vanu shauma dona mjotrina se ukana vanu yora ranza rakarjanza rakangar mwanzao Metr Fahmi Ibrahim de kakartu mwanza ngabo ngao kimwili ngabo kao kwa shindiwa mwelewa zifikira za hae bo vanu riumbwa sunzi pia shakar jafanisiwa sha tungubahti mushilizana na zuki watu mtukufu kijamaa kidamu ki siasa mupartage bambu za fikira zinjida mina mikado jidziha donc sha ekamrungu anzo yambeze kweli wandu wenji wahamba vala mrungu defende mru aveuglement banu harma siasa mru defende ze fikira sha mwana Mafaruku amjozone sayabo Metr Fahmi umbungano wa hinara isisambi ngenje ninje harmombani Metr Fahmi hakana parti ambao pek ngarishelea wa mwetarehe rikawa na zijana me yodensia hatu si utaharijue ebanu mruye mruhindini ebanu mruye hanjar mwa siasaje Metr Fahmi Ibrahim hadungana daina raisi sambi hasibabu de débarquement ya Nzwani emakatira isi sambi ya renga e decision yende afanye ye débarquement Nzwani omdungano wa raisi sambi wandisa yabo na Metr Fahmi donc Metr Fahmi akane partia yamba opek haja haitam haja hafanya alliance ya hae pour un premier temps dena raisi sambi ranzi yabo Metr Fahmi hadungana dena raisi sambi ngasa takriban mahakuma na mitano donc halafu zirongo hizo zo derange bambu ya wandu kao ngo karibu na raisi sambi minhu de parti jua minhu mzee wa hatu Hassan Ahmed El Barwani neshe kundi kao ne malietna wa hae kao wakadwe na evala ukwa supporte ye presence ya Fahmi ngaramwao kana unutsi mabandano fikira shaun mabandano wa uyenga mrumuili ngwaengao ledzina la Fahmi Ibrahim kana hindini ya jalousie na competence na maarifa mashashi ya siasa parce que banu do bahanu rakola dhimuri rehenti ze ego za hatumbali renze fierte za hatumbali parce que aliswali haka urongo wa sikara la uzirete za banu ambokana kaile to ifangilo bilili juu ye farakanzima banu do bahanu ye parti jua era isim zamani wakola dhimu henti ze ego banu wandu kwa kama idealist strategicao ngio vanu doendar mazeni chaguzi donc Metr Fahmi tsinde ya habili ukana ngabo election primaire za parti jua shaye militant wa parti jua haone sandro harmo discours ya hambukana ekazeni chaguzi za parti jua ngizo ngamjiporte kandida na Rwandro wanza rakwajanza Metr Fahmi nge presidentiable ngena zekriteri kaya jue yatende masiwa yala bon mandam ngena makosa ya hahe sha wantindo bahanu bo juge makosa parce que en regardant harma stratégie uruma idéologie ngena barnama jimshinzi haonesa proposition yetimengoni mwandu wa enkodo ya mare waize droit de réponse hena sujet actualité kakatu ibembea yekado njia irongwa bahari shehena makati ya rongoa zengwa kuhamba zoka intéressant bambi koswelwa zafikira zahe suzi saluer na ngene makosa haye ngarzamba ondrobanu banu kartsura nga défense aveuglement sha oanduka watenda e bureau exécutif ya parti jua wo kwajiwa ne présence ya Metr Fahmi na Metr Fahmi kajamba ya chagulwa jau ya shwazise wa hambokana ngudo sitehi hena nduka ngudo chagulwa harme parti jua sha ngabo problem mzee watu Ahmed Hassan El Barwani na kiradhi bahesa halemewa hafanya ranzi hende prison nge traumatiser psychologiquement malheureusement komori kabati ma psychologue shamze wa hatu kartumte za shiheri shangarambao mzee wa hatu ne malwetna wa hahe ngoma traumatiser ranzi wakawafungwa banu harimo bwana mrujwa hafungwa shaka hufungwa
mnduka do jawe victimize we banuti fungwa no ufungwa yo ça fait partie na siasa, ça fait partie na mbwana bahari leo wafungwa au bahari leo kana kujwa jipresenter makandida kwa tuhanza wakemrumrwa jina ujojwa jipresenter kandida mana 2016 ngare shele yao zoko eli harma mzee watu Ahmed Hassan al-Barwani hazamba harma parti jua rais Sambi ye plombe yahe ka Fahmi Said Ibrahim donc kazijajibi ya baadhi vya wandu parti jua ika divise na ikabala mtafahamika kayadunga na dena rais Sambi harma rongo za ukweli kaduka haparta hatambaza epeki hakutambaza epeki yenzahi yende angarie yejua mtafahamika ngene makosa ngar dorambe jaw shaka da pour changer ligne politique ranzima hakumena mitano hanji harmo siasa ranzi 2008 hata na leo yem karibu mwa rais Sambi yo rawanza ra kwajanza ye kadorenga le zalara rais Sambi yelurumia mahala jaban via wandu wanshio hasbabu rais Sambi donc harmo conference kawa ifanywa leo vanu ila acharnement ile davyokana Fahmi haonesa zefikira zakia metufahami wo kama bunjiliwa he parti jua yekahambilwa ngena za disponibilite yehwenda shawandu wanu kwa tumwanza bahari ngena bambu ya maarifa ya siasa bahari ngena ila charisme haunge presidentiable ngena fikira mshinzi harma bambu ya rongozi nji donc mwana Faruku haunjia homnofwae analyse besabo risaramba zerongo kao zonti pia wala wandu kao mzee watu Ahmed Hassan al-Barwani za dura civic za zirengwa kana kujaji present wadiwaza gouverneur Salami wadiwaza hafidhullah rais Ahmed Abdullah Mohamed Sambi wamdiwaza warondo davuni iningi sawane kila ya mama dubanu wanu wando wazima bon rijo jua rituhmu rikena tuhuma ka wanu ngwarumilwa na ka aregardan kwa tuta wareze egozao bavuni ware fierté ha bavuni waro guguru hama mwana Faruku hanzo zamba urando maguguru pro max donc ngari wonao wanu wazingaro guguru ha kotonza po guguru sheu na banu sikarla ozamba banu kamnungu fanyo siasa makatike tuta ketula dhimumra ke idealist nganzao mru yake na strategy nganzao mbiare ngerekuli kwa tukubali kana wafanya erreur za kisiasa ranzi 2018 hata na leo mzee watu Ahmed Hassan al-Barwani hambarungo zinjibala ya ukana Fahmi jawata jau mahamita na fahamika jadaza mono preuve harimwa mahakama ya rais mzamani hakamengoni mwana koda ile rais mzamani shabanu hena mratuhane maniria ya wana yekadorama hiyo ekadula piza wandu ye kado jamarse yejez na majaliko jabandu ya wandu wenji kwa tumwanza na banu dezenraba bale to fangiro bilili juu ngodo do akena za ego za ombali hawa kena za fierte za ombali shakaija harma faida za hensi nganzao wareze ego za ombali wareze fierte za ombali wandu akenzi banu wazima on resolution ranzi 2019 ngusingo pare opposition yake bazima na wanyanyasi wanu kwa tuhanza wakenzi wanu wazima wanyanyasi wanu kwa nako joaji presente wajirende maguguru pro max kwa tawe ilewe warengerekuli na banu ijoka njema wanyanyasi wanu wabako watanza waji presente wajana solution shatile nkode ya mare ya heze droit de réponse tide majali kukaunga fanyi hao Marseille katina ta importance wanu fulani hajare ngwani wandu wenji hatulo milele en fait ilo sibe la shikomori donc nabo fulani uwo ya haja wala isufa utimtume wa jare ngwani wandu wala walo Marseille waja kadato reclame yukara diaspora la dimu sisi wandu à l'extérieur de jori vote na mettre Fahmi haparuzione saukana nganzao e diaspora wahunre haki hao wa vote no motimbili de diaspora shangwa profiter diaspora ha popularité parce que ngar kubaliana urongo nzima ka e mouvement inu juha aswabu le diaspora chakena ukiri ranzo mrunda ke karanza le tunda
Donc mwanama Faruku honjar mwe suje inu ngabo element kao ngizo zinji kainu acharnement. Donc tionesa historique ya Brazil 2016 yokana wanruanu kwa tujibiwa ne presence ya famille Said Ibrahim amwe parti jua cha famille Said Ibrahim hende amwe parti jua haula unyanya wa hahe na fikira mshinzi za hahe na raisi mzamani yem karibu na raisi mzamani kabla poro Jerumani yeumsitehi maana heli njua mtukufu yemru amaste ekalupa mrusheo yene makosa kihaya kibinadamu duanronsi pia après wayesu wanu jarato mdao visa communique waheze droit de réponse hari mbinguru milo watufanya maula hasanisa negociateur kao hazoea ya dorumilwa nabo watiliwaza ukana rais Sambi ola mrikao haka rais wa daula ngene makosa hae shaiti mwana mtiti wa urumilo ngutu mrumonziziombi na mrumonzizionjema mwana wa Faruku besetire nge mrongo mwinji na banu mika hanzando renga mrongo mwinji jatsa banu ikao zitokea shanga mfikiri hamari bembe analizi ikao dio mwana mtukufu wataha rionese banu samdu kaza yabo kanga wana rongwala dhimuenjeze uje wenjeze yabo mwana mtukufu Faruku. Namo maraba Amina Elani wakaya huzionesa hauraji nronro au kaya hubiria eze kote pia huonesa efahamiwe mruhendi yodio na kanza ni elewe huonesa kafahami kajahana guguru wa hiswani fahamiwe mrulo na ustaarabu wa chulilia tiritielewa makalima wako ya rumiabo ya ukana mkini embwana inu haina utina mjimuhu ujoshinda umfanyemo au na magoma abo woti mruambana haina mrutina mahio abo woti suja aninga mwelewa ya ukana leo fahami ngurarilo ba fahami kado babu ha Facebook FM kado babu ha komoduna nuzu kado henda arme maflori ya reta jierongoa doko abo fahami na sankadiwa yode namna mimi naelewa uone sano ya ukana fahami wa imri kaule ombe so yeklawananya ukwa tonzabu wema tsena mnainu wa mone uzi sisindi ya ndondo yabo ebenge mruha rambu wa izoa hamba kama danza fanya analizi ya ukana kweli ngazinu kiwao tanke jana metrofahami makalima rongoa franchement makalima ki adabu makalima ya kansi au kama mimi njarenge fahami mwili shatirenge de marunda fahami ya toa yabo yaunda unarenga ntembea nao riju hobo chasi wafanywa conference ya dharura wafanywa kadi ya dharura na signature ya mrulo shivani au kaka nzarione se harma unafasi ya manama amini mnungu ono hamaye parti jua ngai yenkezi wao ani yaitendea mru ya fariki ne dunia au kaya metro fam Said Ibrahim katina ze nafasi abo hazeli shtimzai pia za nafasi ra uvoti ra ukake kandida ra signature ya ukanale oya ya jua sinyembano go chokana sai parti jua izo kabati mrundo mjeni shonu wajokana metro fahameze ngo izo kana ujozifanya hamwa parti jua tanke secrétaire général wa parti jua ebenge lewo mrungu ono le sidori au kalinu sidori kude la siwabana ele ombikao leo katine nafasi yo sinye mbano go itsoka yonzi hau ya wakili mbano go itsoka yonzi hena mbikao leo hakiba zifungoni ne mbanzi ya sumanazali zijaje leo konferensi ya dharura yakautekelewa ni Muhammad Hassan Barwan wakati kwa wanachama wa parti jua watamani kumji uzulu au haraka wa metro wa mzee wa Barwan wakati kwa leo waonesao ya ukana parti jua kwamba wanilio ndio zifungeni tanke secrétaire général wa parti jua katina nafasi ya utosinya bonde wa hula fish F au bonde wa hula micro ya parti jua fetuze osinye mbarongo nyindwaji itsoka yonzi ebenge ekutsona ukana kweli ngamwandu wa dhumania wasimbe wacheidadati eba kama tsono kweli wa dhumania ukana leo warange parti jua wa ingombi dimi ani eba nuti mazumano ho wandu wanu wa kusudio hawakati kaunga matumo ya tembeleo ya ukana
baruani ngabo mahutaju ya hema ishahi binafsi yembanzi ya sumana zali warenge hadiwa msahili shwani sumlejeze ze nafasi hizo eba mduka tsona kana kweli baruani tena ngujua wanani ashekunisha Dr. Shakur na Metro Ahmad Mahamdu mduka tsona kana emuze baruani nguarumio mrulo zifungoni urongoloe parti wakati kawe parti itaha ya jihuzulu wafanywa kongre wahezi wa secretary mndo ajie parti jihose esheleka wado hujazanimeni za dharura eka leo asuma nazali hatosahilisha zinunzia wazanzao zinu Dr. Shakuru yanzao kana ngwanzo wabulwa mlango mbabwa mlango wa banda wakakatikia sio vira mlango msala eka asuma nasobwa mlango wa banda parti juanga mjoka ujitekelezaje wakati kao secretary wa hanyu wakana ujo sinye kirtasi mahule mikiro hao mwende mahule tsohole fetuze ho sinye kirtasi wakana leo kwa kikandida ego fikana kweli parti jua wanuni waparojo kama kandida wakati kao warenge mlikao leo hatulwa zifungoni yake wakala wa hao ani ngoji tamkoja mwa ile swala lo mtukufu amin mwanama Faruku huzonesa yao hawadhuhi huzonesa yao hauraji ya ukana mzee watu Ahmed Hassan El-Barwani hizo information kao ngaminizo ama disposition tionoye secrétaire adjoint wa hahe Kuf Abdou Said to avocat evocaliro harmo des réseaux sociaux abongi au public abonga sina droit kufanya analyse ya hatu rifanye critique hatu bon hamopari wa kisharia juridiquement mzee watu Ahmed Hassan El-Barwani emandea hai harmo parti saihis ranzi 2020 parce que a voté en 2017 hata 2020 yao ndongozuka ya wakile parti ya ndeseni chaguzi kati légitime. Deuxièmement habo haze droit civique za kana paro droit ya sinirongo za husuye parti tsibahar mo pado nchaguzi ndongo hamrujwa kana ngarwano dasinai arudi tena ngabo egoism ya ukana mzee watu nguno kana ujaji presente même si kabala kwanza ji presente mekatina electora yokaya shinde ya porte parti certes yenge mengoni mwa fundateur wa parti kana umbo trio dene malbietna ha kao huwavumbua yao mimi ndio sana mwanama Faruku Karad msani njie homdani mwa malbietna wa hai shabeso kumuru rishilao banu ngwajore lewa emalbietna ha hebahe wao ngaubangu yakayafungwa minu de mkalimani kantushila nai besibala waze droit physique ze droit civique zahe bahe kano baji presente Ahmad Mahamudu karfanya mpango nyumeni banu tionesa hemba binabembe Ahmad Mahamudu imrind kisiasa yemuda haki mwema kana haraya sheki siasa kasna fief hakaundu bahati 2019 e parti jua wa msutene hainudia vuko zelection primaire za kazavira heli aladhim kom watu metrofahamia uzana sakamu legalist weshana shatu stahila hamangudu kandida kajadzia hende kandida parce que c'est nchaguza parti jua halafu haila wanduko kwa manza hamwe parti jua wamukana ngondo asitene Ahmad Mahamudu yoshwa ya hao bon ce qui est fait mais Ahmad Mahamudu a profité bala handu popularité haja hunduze voti hakubali enusumbiani ya kampanyari ijai minyilia ula mkura isiwahe ula mhudoze voti zahe kajahima ya wana deno wa Komori kajaste suffrage universel ka wa Komori wa mnikayo donc yabo mruja Ahmad Mahamudu esa hajirati za kisiasa mruja Ahmad Mahamudu esa haminyi confiance à nous à Comores parce que quel que soit il colla dimuke 2019 van ay 2024 van ngemengoni mwana ndo zambio wa ondreze hele hawikola dimuke ya jidai kabala hakana notions za kisiasa notions za kifalsafa za kisiasa me Ahmad Mahamudu kajashinda yakana ze notions za kisiasa shaha jangu to shilia mzee wa Tudarwani na mzee wa Tudarwani wakati wa hai wa siasa usaubiri ngamduhazi ye prisonnier traumatisé katina légitimité utende parti donc
ngeno egoisme parce que bala yambilo kana scientifiquement e kamugo no kamdumbu hazi mbuzi dinudia donc habo nge verifio harmo mzee hatu Ahmed Hassan El Barwan shainudia ngashirejeyo shainudia ngashizidio parce que ikola demuye hensi e gombali baona kana ujwa tinde parti e kabala yemruelewa ya rugu guru promax dingoni ya Joukana Raisi Sambi na mtukufu gouverneur Salami ngoshibani ne peuple ya Komori ngwatabi hao kabati maji kabati mwenje sukari ngiural majanama ngiural shuna majanama tano apparemment selon les informations lonizo ikola dhimu ya fikirie le taifa ikola dhimu ile ukane parti ya itendea yo parti democratique ikola dhimu waresi za nchaguzi chino shango wahara manango ajua ukana dambu ya wandu wa coordination ya parti jua hez information lonizo parce que mwana mafaruku mimno rationnel mi anza kama bomba hindu ni na benogo zilona logique ngwajua kana bambu ya coordination ilonzwani eka vendo fanwa primera mo parti jua metro fahamilo jo chagula harimo makandida kao ngwa nzo wende harimo zehele za parti jua halafu ngejo déranger ye bureau exécutif walo kao itendelwa ni mzee wa hatu Ahmed Hassan El Barwan donc yabo mwana mafaruku harimo mkabala huo mzee wa hatu Barwan ngana inudia nge egoist katutsa ya bule bake mrumba jina ya représenter parti donc yabo yatsijarenge bahari hawaze brasiviki zahahe emaliyotna hahe kwatina fief yokawa shinde wa apporter parti harmonogo zinji ngwajoduga shekudisho pasubanu renge kasiasa ya Komori egoisme na habanrabo sikaranza wandukao ngoma rationnel wandukao ngoma pragmatique sikaranza fikira za nyumeni mimi mwana mafaruku ngasiarumwa bandu ambao ijihad electoral hena mrikao nge potentiel haunge credible upande wa peuple wodo wala dhimu ye peuple wa msutene rihensi kabanu mushiza na mtu mwana mafaruku ngamdoza barongo ngamdoza babanu mana ngabwandu anza procès d'intention ekabala mrusi dunga mru hafikira ekabala mrudunga mru ha lianza damu ngamfikirukana harmwe maliyotna wa mzee wa hatu Ahmed Hassan El Barwan ngamna mzee wa hangu wa damu yao kao si oblige ni mvumbwe shawanju wao ngwajo mzee wangu wananzoni mvumbwe ekabala mru katina fikira mru katina conviction tuzukati dungo mzee wangu wa damu na mzee wangu wa damu ngamkumbate ze fikira za ngamkumbate ukana wantu doban wala dhimba ke division amkumbate makani makao hayamba leo harmo conferencial shantu kumbate mzee wangu wa damu kao ni mstehio shanga mkumbate zeno weyasamba ntifikira nzima damina na mintu mpwasheo shanga mwangu zirongo hawadhi hena mnala dhimkaenza ya dunga yutinjema enza ya dunga waliwaza rais mzamani tidawe yakana mraka shibani ya bongu tuzulo renge nguda yoka mrunge shibana taraisi sambinge shibani shaiko ladhimu wakarma solution ebanu ngari mtoje anti do bahano parti jua keta ko ladhimu ke hama keredi ike harma division shamze wa hatu Ahmed Hassan El Barwan kao de mandishi jimla katina legitimite kao yozambo tindami ozambo Abdou Saïd secrétaire général adjoint wa parti jua habaukana ngepre ya poursuivre en justice na keja ko ladhimu e parti jua wa Sullivan jayabo parce que zekudu mema jas ya la mallieutenant wa parti jua ngo shibani donc ikola dhimu wa resolution ebanu ngarto wao mallieutenant watuje ikola dhimu wa resolution ya peuple parce que raranza la karjanza e parti jua de parti ku kao ngio maswani ngastamna muda bana donc ikola dhimu wa hensi ego wa hensi fierté wa ndo resolution donc shawarenge parti wa monopolize mwana mafaruku. D'accord. Merci beaucoup Wanyasi Amina ukaya hufanya analyse mbilinde
analizi kao huzikome ya pia huonesa namna ya husue ile duja la duha wanu chasi la jala fanywa deklarasyon la onesa ukana de parti jua katika huzione sandro ya ukana ranzi baruani ya votewa ya lo secrétaire général wa parti jua kan mtweshela naye hona baranzi 2017 ya mandai hisa 2020 ekelbe shiraka lsibi arudi tena haja hatula na ikaba ya tena shambwao habu haze droit civique za pia abumrado ile wakana ya parti jua uyo kaitina usuwa hayo haukaya ya secrétaire général habo haize maalaka imandahi tena irudi hisa leo wangu washanga wakati kao tena harudi haja haka uirongolea na urenga sanction na signature rauna ya sinyewa wenge mrungu unaokana kweli kanga harambu agora harudi tena mrungu rambu tena imna igwadu wanzo yapi hao buhari banu mrarudi tena saa tanaba hospitali ukana kweli ekaile bitikaliti wanduru mela hapa nenda boya ukale oye signature ya Muhammad Hassan al-Barwani fanya hazi hawakati kao ye mandaha ya parti jua ihisa hawakati kao leo ze droit civique za hahe kasini zo hawakati kao leo ye parti jua uyo itaha ya juzulu harmeze dhamana na boyo ti haram leo mdungurambo ya ukana Muhammad Hassan al-Barwan nge pira nasuma nazali hauka harwari ya manda ngwendo watina ukana leo ye parti jua ngio radhi hasiki fungu ya ukana mtuchililia mdungurambo ukana leo parti jua ngio uongozi wa dictature de umbu kaule ngurumo ye parti jua manyasi abegangu analizeje harmale swala la Muhammad Hassan al-Barwani haukaya yanga la leta sila leo mtukufu. Marhaba mtukufu enfant du pays, marhaba wananyangu onsi mwandunga wa baada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Watukufu wa Komori na munvulshie hauzuri nsi eclairci se trongo zilu amba za muhimu rizele kwezi watukufu le ukambane wami mwana wa parti jua iyo de emana ilu ambane sinezi fursa za ukambane nsojua nirongolewa jawi parti jua mauride namna Baruani na Maitre Mahamudu warongolewe parti jua. Donc wananya izo na kotani zenye sebani dezivi leo muono takdiran Baruani, Maitre Mahamudu, Dr. Shakur na Depute Nasim warengezi domana haulagwa haizina la parti jua ama jishka abasabani wa bloke wananya wata wende harwa izivoti amba kawana urongoa haili zina la parti jua. Donc namgalie mausikitifu yayo kwezi, namgalie mausikitifu yayo wananya igrupu itawende harwa izivoti Baruani na wadunga wabala ukamba rasa wananyawani kawana ujua warongolea iparti jua pedir iyo diktaturi ili amba diktaturi ya peu ngovu rana ya Asmani Wazali na izo rwanye sasu wananyatu la kubaliana mbaderenda harwezi voti rangu hali amba na mtafadali rirongowe rihimidze ama journalisti rirongowe manane kakararongoa wantuwanu watoja wajibe haki watoja wajenyese wa Komori mana nkalizi mali watoja wajenyese ukambane wasi derlio harba halatu wasirsa orende harwezi voti. Donc wana zortor manyese nizobani dezivi kwezi watukufu de wasumanye sani ya ukamba kula wakati Dr. Shakur na Baruani wojuorongo amba wafungwa ama la ujeli iparti jua ikaitongesa wapara izi faida za parti jua warengwa maministri halu huu de inamna wato hukumu wato zirongo wakula katambabani ripara izi nombo za parti jua ristere hina ipasibabu de parti jua halu hukwezi watukufu wantuwa watojua wajilekeza au wajawa rongoa mana leo boilu amba wafungwa hasibabu parti jua mana iparti hiyo yonsi wasirsa atanafu harwe parti hiyo zitanafurisa au mahususu waswa na parti jua de ukamba iparti hini ya maraea waparezi faida ze parti
babona ikawa na nyatu wasongo amba wao do apare konsekanza parti joua halu hujelike itombe uka Muhammadia umrenge mwanamdu babu umwambie halu hujelike itombe amba wakarengwa ma ministri wakana dhamana walizi njema za parti joua watokubali ukamba bale parti joua iwarende njema maana kwa wali amba leo waishi na Ahmad Abdallah Sambi waharwa njema waparezi njema za Ahmad Abdallah Sambi basi wahimi karibu na yezi ya pewi ile wamwangamiza Ahmad Abdallah Sambi donc wananyane kamtaru mwenye seni rumuni sheni mwanampavi rusumuni sheni namna ini kwezi au tukufuani na mwangalie wa Komori muneza ankilizanyi wananya wonsu waliamba wakafungwa harweziba basi waswami hilwa na isirikali ya Azali Asumani mahangalia watukufu mutoparamba wananya waonsi yao kawasa harenda harwezipoti babonsa hanu mwambie ni mjeni mufikiri mwangalie ifurso inu wa Komori wananya wonsi waliambado wakafungwa waswami hilwa na Asumani wa Azali wa Graciewa Ra Abdallah Hassan Agwa Ra Barwan Ra Mamadou Ra Ikililu Ra Nurdin Burhan Ra Dr. Shakur Ra Sidi Mohamed Sidi wanchuani pia wakafungwa wa Graciewa kabasta umojamba askubala marende harwa voti babu wa Komori na mjidise amba halu huwa liyo mazibani wafungwa walishwa kawaswami hilwa waskubali renda harwa voti au kawaskubali watkufuna mvulishie isnema isenini mwenye sani oyobani na mbuheza ankili na mjidise vomlio wana wa Komori wonsi amba halu huu wantu walio mazibani kawa Graciewa na Azali halu huu wantu wao watoshibiwa rende harwezi voti au kawatoshibiwa suala lo tumlishia nilo kwezi mana wameabega nsu amini amba walio mazibani wengine hao wasuona amba ane karsina nzia ya Uvira kati waswenda harwezi voti wa Graciewa wa jamba no kaya lazima renda harwezi voti babu kama waenda wabarina majibabu amba lazima ritungie kwezi watukufu ridieleze rifikirire rambiana rizisana masuala mana nchini wa Graciewa kawasari na harwe vote mana nchini wa ukawa Graciewa walu mazibani warongo wao au fikra za uzake nsamba karna wa Uvira ne katula swenda harwe vote hiyo demana nsao nchini mwambie nbani amba nisishukuria mtukufu wa Metrofahami na mvulshezi nziano mshukuriao nsumshukuria harwanzia mbili toparataru ya handra debo ili amba 2019 wantu wa msiki Fahama amba wawedo wamenya mana 2019 Fahama bele hakandida wakati ili amba iparti joua rakomsute ne Metre Mahamudu Fahama jaelewa arongwamba la borwan dunge nzia ya wanyawe na ikata kubaliwa manaba nikaisikamba abega wanafahami bensani yenyese na ikafahami endre hamwana wa parti joua kubaliwa na joua oblige somdunga wami mwana joua il faut respecter na ikai serikali mkubalia na hika kubaliwa na wana wa parti joua lazima ni respecte tongo hii numdungi bewaye waye fahami izo na shukuria amba ala gwashu dhamana debo ili amba mahajana ala mahauna elewa amba atifanya halatu tifanya ereri borani vire na wapari wanyangu wa parti joua rielewane na ikawa nkubali ahlan wa sahlan na ikakawa nkubali ahlan wa sahlan amma mtatotsa ulwao Fahama kubala mba sumdunga uone mtu msuteneo iyo premier chose ya ukamba sielewa mba Fahami arumia shudhamana
karumi ya ukaidi wa hitwani, karumi ya uguguru wa hitwani. Zadunga bani tena nashukuru ya mtukufu Fahami de hizo azuonyesa hizi faida na hizi consequences za ukamalazi mwanamkomoro ende harwa futi. Wani leo i grupu ya baruani kula suku asishanji makalma. Isuku ya handa warambi ya makapsila wa kesilala wa moroni. Baruanda korambi ya zula koni. Jamais. Washa wabuzu washa rambi ya tena bani. Amba zivoti zorsi zimenya. Wabuzu. Ta ule waswili ile woini bani. Wadali sata makabu voti. Waja tarahi waswili ile woini bani waja wasrambi ambaje. Kakara kubali warswenda ralali. Watkufuna mgalie bezode mihatwara yini izode zila beka komwambiani izode zila beka komwambiana mba wanchwan kawasina nzia ya urbinga leo bani kawasiregea zile baruana korongoa amba kapsila wa kesimoron langia ikoni kasi babu leo bani baruan kasi zilo wakorambia mba kabu vote leo bani baruan kasi balo wakorambia mba sizimenya kawabu babu wahano wali wabasa wabwahano buli ambane wasienyesa wakomori amba wasine kazali karkubalia ariba inyama ya yanye azitinze inyomba ariba inye karina wendra ranunue inyama iyo dema na kwezi rtahormanye sen mihatwara ilio bani rimanye sen amba wananya wanijishka mentna kawasina faida au valeur au muhima wa uva wa komori wa kenatama ambaneka karenda harwezi voti zini bebwa alama au wa dalili ya ukamba kweli ritotoa diktaturi unu watkufuna mniele wa mabega na zini tizandri saranguhale yode emana nregea ukwezi ni mne hansi zenrebuze nregea ni mwambie namba wa komori na mweshele na mfikiri wonsi zi grupu zili ambade zaka wafungwa wa gracie wana azali kabwasita umojata haurende harwezboti wawalio mazibani risumbele ya venulian ban kama waenda kabuzauria wawalio mazibani wasona mbalazima rende harwezboti halu huu aliona haki de walio mazibani halu huu aliona haki de wa gracie wanasmanu azali halu huu wawahadisi wa babo halu huu maana izinoshani zozombili watongo babo kaisi rienyesa hawema nsibu sababu numwerekembani ni mwambie nambani de wa graciewa mahususu wananya waliopiamba wa graciewa harwashiswa ngazija simanyesa namba wahandra baruani agraciewa na serikali ya azaji wabili Abdalla Agwa akafungwa agraciewa na serikali ya azaji wararu spidi agraciewa na serikali ya azaji Mamadu ula graciewa deja jabu kayala wa dofisi agraciewa na serikali ya azali Dr. Shakuru agraciewa na serikali ya azali wantropia wakashibanwa graciewa kawasarenda harwezi voti wadungu nzia yangina walio mazibani ya onzia ya yangina babo wakomori nsizia babo amana kosani klersise mwana mpavi rienyesa mbanide alio onet harwezi ntongozini kwezo atkufu na mbanika si onet wawalio banamba kawasi onet wana walio onet amma de walio shibani de walio harwanchambo amma de wa graciewa de walio harwanchambo abegas dienye sa claire et nette waskariziti mkomori donc wala ntizia babo watkufu ile mwana m'enfant du pays atanabahi zina begazi yenye sa kwezi nabo wakomoro watukufunga mwana ule uwezi kupunga zile mwao ezi pupunga zile mwao haku honda ezi analizi zifanywa ni Amin Elaniu henda analizi kawabega hanibeka hule ndono hakabega henda handisa analizi ikao ti dubar mo laboratoire hangu bangu ti toa
statistiquement ukaba lino hambwa junduo abega ya analizi hai haikome ya haoneswa kumuri akana kajaelewa ani abega ende manamini hafikira ta ende hundukana ngabo clan ya CD Nurdin Burhan Dr. Shakur Barwan Abdul Hassan aninda wanu demi haji ndo wakoda faju wa rewa hurina suma nazali abega fanya statistika hunduko ujumbe unu pia wangu alo harumwele fudo linu dele fudo kai karituro wa harumweshe kudishim samahana kwan merne mbabachi nam abenge kwezo komor yanu majadiliano linu junduo zinu analyze abenge analizia mtukufu abega richaho labo karsomba komorukana iswafiha hau ihakikishiha hau ilawashaka shangara ndombio rendera itsuje ya analizi mtukufu abega ibale ujabanu eskenge verifieo au kamrado anzangalie emihaji abega ya ivumbwa banu ya hembo ana ikao leo ika oda hajuya ya rwahuri na Usmanazali ikaudo anza uhunde kweli ya klombo banu ikaudo ajungrao karijamba wa hadisi bazi menamnanio nawe analizia hangu shamkini kaheni ahenda kajare mwele piobo nsingoju yambilo kananga ibidio wende wakeswahibu dewa renge zofikira ikao leo gaibidio rizitunde habili Muhammad Hassan al-Barwan gabo tumo kuikao wananya wa siasa wao wala ambao ngazitembea yao yakana Barwani ngaharma mahadisi menshi yahusu eze haki za hahe bidhati maisha ya hahe kaonga abo haki zinji za Muhammad Hassan al-Barwan za rewa mwenzi inu sawa na Dr. Shakur mnungura mbao kana Barwani nguro mpira wa Abdala Nyanya hena mnamria nao Barwani nguro mpira wa Abdala Nyanya ikao leo Barwani nguchue mabiere mwele koti ni Mahamudu na Dr. Shakur webenge yo maswala ikao wanupia ngwanzoa tena wa yatunde ikamdo danza ngali harmu analizi abega ngazambishwa ukana makatamu soyanu Barwani hataha ya tolwa zetu ya lonizo ilia jojo ukana mpanga utinzao ndondo ya tinzo wanyanya sawa na Jamfar Maseli jana ya tinze parti jua abenge ya analizi abega kweli hama nganzao kweli inukio wa Komoro mrajo ile wajia ukana kisiasa Barwani hafu kisiasa kisiasa Barwani hafarikishana na dunia kisiasa hasbabu hindi habo haze nafasi pira zedura civiki za hahe manda Barwani tena kaito existe harmwe parti jua ne mwanadamu wae mrungo no hama mrulo no pangwa sadinali nduwe wani liyao leo hamdukao leo katina legitimite ya he parti jua ani eba kweli mrukasura ukana Barwani nguro mpira wa Abdala Nyanya nguju ya dibro ananyena mnainu ya wadzihe na muone zengu wajaba pale samahani mwanama amile laniu sijuanza unje mbabi titarmwe analizi kawa bega arbesha ubanu iliri tambare mbabi titarmwe laboratoire hatu ekanga boza wenjeza mujotika zabo mtukufu Assalamu alaikum mwana mtukufu abega mwana hada unja ubanu mwanyasi mtukufu abega hanjia bahanu kausi wasaya kardakara hubembea heliza roho zinjibanu za kiupadwa mwana swafi za kifalsafa parce que abega haja na reflexion banu kao ngio muhimu wanrukao wa Gracielwa kwa tutaha wa participe harimaza election yabo sisi ngardudo ufaya tuhma antukasi tihamandao sikar jamba zerungongizo confirme shailo tuhma ngardora mukana ebanu wanu wa negocier ze grâce zao warohe wa rumeshes vidinu wambuli asbana zaliendele hata 2030 hamade namna waziri wa mahakama ya zamba ukana gujendesa asbana zalinga njoendesa hata 2030 kao wazira wa mahakama wanu mengoni mwema matretre wa kisiasa mengoni mwandu maudu jota sheni harbo makaburi hao ka wafariki dunia pasunge mengoni mwandu wa rutare taifa waziri wa mahakama ulange mengoni mwandu wa wangamiza rais sabi na waka karibu na ibo kati harmo sujesha ikola dhimuri virlembabi bo rakoja harmo pari wa Gracielwa na bo wanyaswa Gracielwa wanu
ngwamfavorizeo Asman Azali kinamna ya kikweli, parce que eshes vidinu ketu arranger peuple, ketu arranger anyasi waloshivani. Le fait est que kwa tuta hena mrulo na fikira hawena mrulo urona strategie yoto Asman Azali sha watu baki harma nkodo ya mare na droit de réponse na upuse wandu weteza wandu shiheri na kalmoni zinji shakwatina hata fikira mshinzi za uto Asman Azali harmwe analyse emanyanyas abega yaifanya. Mimi personnellement yo analyse kao ndio lucide ndio salutaire abo sisi wasaya dohone sima biza observation harmo pale kao ngardosh dari bembe mwana sabega ngamushukurio mtukufu Mwenyezi Mungu na utukuze maana e upande wa ile swala grasio yabo kwambale kuhopia abo nswamini kanga borongozi wa jina za wenjeza wa Komori iladhimu wendo wafikiri warumimba falsafa ya kihao washinde wa ile ukana harmum konti unu ngabondrabu mana ndrongo mbili wanduka wa Graciela wawaze drasifikiza hao wa garde position kiguguru na bongo ajoka Asman Azali weti mruka nguto faro rutali ngwanzao ngona fikira ngona teorida kana singara nzo Asman Azali yastehija na bana ekamnungu wano na dictateur nganzo mriasane ya wane nae rahanzi harma diplomasi rahanzi harma hindini shawatu kanti singara nzo yastehija ngwedo Nations Unies wala wereka kafe hiyo shamtwamini ya ukana ekangwa wanona Asman Azali harma diplomasi wadwana naye kikweli hawa exige élections kikweli parce que banu ya opposition ngio absent randi 2018 mana ekai jangwa tingofanya mabangazo ya Facebook tile toko komboyensi tile toko toa rais sambi tile toko toa salami mikala ozamba mwana mafaruku mwana mabega kabanu si wasaya izo doshi da rapporte banu de communication inu de point de vue hatu riashirisho wa Komori shasisi simalideri wa kisiasa sima zababi kaur jitolea si hanzensia hatu sima patrioti reka wala walombidila wakubali kwa reka wakubali reka kwa jakubali sika tutsahe opinion hao singa sivanu hezembo anaza hensia hatu hezembo anaza wa Komori donc haurejei wanyasi wanu kawa wa Graciela wanyasi kawa wa Graciela kwa tutsaha wa participer harma za election yabo wahuzwa nyanyao wahuzwa bwana yatrahira zida hao yatrahida hao yatrahida fami garanzao wa Komori wa hukumu yabo parce que si ikao ngarambondo darma election on argument ngasna projet ngasna stratégie ngarone sawa shawan kwa Graciela wa abahango huria wa hao ngwanzo recuperer drasifique zao ngona egoisme kwa tutsaha Dr. Salamia Roheshibani kwa tutsaha Ustad Ahmed Abdullah Mohamed Sambi rais mzamani hafadhallah ya Roheshibani yaliyo kwa trahida wa sida sirta honzia realizao kana kama opposition armée dunia wa profasha mtona gabo juzi ukana bajiri election mtona kana na kisali nge dictateur na Ousmane Sonko wadungana na Ousmane Sonko armo opposition kama udunga election Senegal sha wajo kana stratégie wabe candidature unique ngasna kinikana Ousmane Sonko quel que soit habala non il faut watondo jindini ya bingu usabakati internet rongo hamba consultation shabakati lenga butondo ha hindini ya bingu sha Ousmane Sonko do représenter peuple ou do représenter e peuple ya Senegal na bonga uma opposition rojina shangar do kana wo ngo yabo faida za Senegal ngwaduka ntsikunyo nzima mais pourquoi leo ya opposition vide ya tendelwa ni Mabanurdin na mzee Ahmed Hassan El Barwan na Yusuf Mohamed Bwana no wadunga hapo
pia na Hamada Mahamudu ne mkalimani wahe jua na onsi pia watendelono onsi pia watu hanza wende harimo election mana bambio hao mwana mabega hazole sabanu kawa gracielo ye gracia hao banwa negocier hao kwa negocier yengwa jibi wao yengwa profiter au popularité yara isi sambi mkini ngabo bambio anrubala watu kana madzina watu julhania wa profiter au kisiasa wa profiter au popularité yara isi sambi wajibi wao isi sambi ya loshibani après ngwa dulo jayabo sirikari fungwa wajivictimize sisi asumani jau vanu nganzao wende harimo community international wende watahe wasensibilize fiefu za hao shakwaja paroishia dictatori ya dohanse pouvoir jau na vanu yereru watohelewa vanu do vanu watukoja bafanye soulèvement vanu do vanu watukoja bafanye soulèvement ekango nkonyo nzima e peuple wakubaliana kanga sina candidature unique 2019 wafanya erreur mana ebuke miseri nusumbiani wala rambao kampanyari hapura hajasa boteze vote yuko ladhimu Hamada Mahamudu yahimewa nekaja himaya wana shaabangu jambe bala 2019 futsi jao byo kinanyide yo martwa siasa yaho wanyanyasu walo koteila ngao hambwani hakuwa kwa chelewa kwa tibanu wale yensi donc mwana Faruku ngafikirikana mwana mabega haone sasa rongozo nsipia chasi sirinji ya banu fanya mbabi za observation kao bizokao dobanda shidara bembea abonga durati ze mwana mtukufu ya njia banu kangena mrongo ya jea ya onesembabi. Ewa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tengwe jitukufu andani de l'enfant du pays na bega na mwananya silo ya botena na ukomori pia wanulo kambali jundao nisijipresente rabuzi andani mnangia babo wami mwananyanyu hirwa kadim kataduna po harmish swash tukufu shanzwani komori hanel bavu dibovu lanzwani la nyumakele abo wasi wantu wambwana modezini memsi waskadungu jitambuka haraka beleo he declaration yafanywa na ye partira kwamba ka yude parti mzaje komori iripusu buraja paratena occasion ba leo wananyasim jam mna intervention banu ri nyesedeza hatu fikira ukana ile jabu ra kolinda rangu 2016 jusqu'à leo sidelini raha parti joa ko jambialo mana wariba promesse nyingi na promesse zinikara paro na tana efe antongo mbawakota wafanye ntongo fulani nikaakiri mezi bekila ntongo repara 2021 azalika na ukaraisi repara 2019 karsi participer harmes élections législatives mais vous kama participer opposition jabural para wasintini bidi wasiri jidise na rifanya mba mi opposant na disemba tanafuntinde repara vous kara participer hanezi élection mezi tanafuntinde kare para kare fanya bolomba ukare referendumu na zohalo bukarenda zinongozoka zafanyisha eske leo 2024 unusudo wakati ya ukamba bande oka kweli wanyo opposition msrambi ya kweli mje mtanganyie mfanye mkenkonyo nzima mrambi emba lo simbele ha kandida fulani waso opposition mhimile pia yode suku hata ho wasimara ya watiti shuke pareni inde turu wasi wana wa komori ratoshka pareni mbarkudunge opposition mengoni mezi bebarwani mbabanu dini na wangina na mrambie swafi iplamlo na evani na mrambie plamo ipanga danyu na zala suman msijamu ngamba bale razida we traitre be razida jikomea maruha au no mahala bidi mwana mkomori yashindana na zali sisi komori kashindi fanya kudeta yonga juoka ye place ye sheswa sha komori maswa komori kaya tina place ya ndo shundo kanti wapange kudeta wa mtu azala sumani hakudeta yadungana na babo kamshindi metrize maraya mana maraya wananzaya marayango wananzaya kamshindi wa metrize mbaja shuke pareni mano mojo shuka pareni ne walelo kamba dendo adeli yao wananyasiwa hezi uniform mezi heni mrevole 5 milia au 2500 washuka tena jar sampanya babo
dameso hadi election zini kade shawiri la baki la hisa wasihuana ribadili maendeleo harmo nchi ya Komori babolone kam wanyum jams jo harasi mjozi haras damba no karsishuka walelo nerjo mfanya intervention za refusion nyingi wala karauna manufa non il est temps wanyuma politicien mwa tinde front commun élargi mrambi swafi tongwelo harvani mezi haya nisi hapa na idewani na hikafa no wanyumsa opposition muhadisi na azala sumani mbamumlisha virene ntini antuka wasi wanata majeunesse wa Komori wanjwani wasir kensi vanir sinda 2030 Rsina 2030 Niger wone azala ja continue betizimor de ini bode bwana maswa ya Komori ani ato separe wala karsi wamba sukuini Komori atu ikatuheke mbali mbali bene ka 2030 mwelo mbala bazala kulenga dizena jambe ni design bo mbaba Nurdin na Barwani na Sufa Mohamed bwana ne wananya he wabo mjue mali mezi babo mgadzanai Nasir Simambe mba ile tara hana mujiko mete na basamarwebe declaration yangu mefanya rahake sita satisfaisant wasi wantu wa mara ya watiti na mrege mrambi basa mtongelo vani de labda wanyu mrongo mba rasdade arendani dasari dalivwa wanyu de mwalivwa mezi mara ya matiti rahaka rakina ne declaration yangu mefanya abo simunda juste nako avance idede na romba 2030 2029 maswanga juka madzima au heni swanga ljoko jiruma mezi be kam na ujur balatina harna minyanya morde ini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. D'accord. Wa alaikum salam. Maraba menji almuradi garobeshiro marhaba rudi tena ritose. Mnyezi Mungu ya hujadidishe haukaya imda ile kwamba ukana yeka kudume katui hankuhunche yohiha hakauzione standro ya ukana leo linudele jila mtumwa mgwe la hema nansi mkomor delirongwa obanu hawakatika yao ngolaani ya marunda leo yakaujatekelezwa ni Muhammad Hassan al-Barwan ikayao hakaujoni shwa Komor ya watinze tomaya usoni mweze mbwana za mahamiranda rwenda mfukaru wa Komor waziwanao ebega uzone standro haurajia ya ukana kuja kana tuamanizo wala kuja kauzilindia ya ukaye parti mzazi wa Komoro wakazesha itwalo na tuamanio wa ilindi yao ya ukananga joto wa Komoro mhono nsingoni ikaleo Muhammad Hassan al-Barwan ya balieshono nde shansambili ya jiare peplo komorien ya waonesi ya ukana ngubalio batrengo enusu ya hahe yende ya lale hausaidizi wa sumanazali kurudi huwa nesandro ya ukana ya peplo komorenga itabi hao mtumaini ya ukana leo uandwa siasa leo wakati wakana bidi wajiwa muone ni ukana kweli ngamtabi hao leo huko wone sele jila heran ya Mkomor itabwa maji itabwa mwenje kabati hazi maisha maziro ikaulengwa wasungu wa Komor uzione sandro ya ukana kamtiwa taarifu ya ukana leo wadi hemizinga homprevoa ya ukane maswalo ya unguhe changa ni tayari mjibu mwanilie ze haki zahan anida inuka renda harmazinu shamboi jihadi rendera wanilie haki hatu rejeze sharia kanun rejeze haki za huwa Komor abenge manyas ngarto sao ya hutuba ya marunda ya dhahabu wa yone sayabo ngunaze wake wanani huwaelewe ya ukana kabati bobira ikaramba rende harmani chaguzi ishosi para jihadi ya ukana yode nzia nzima leo rilo tayari ya ukana mruya sankadiwa mruya ungulwa mruya treda ya hahe asibabu de haki ya hahe asibabu de haki ya huwa Komor sharti kane fikra ya bili kaule ngasema hafukare wanyasi wanu kwa tina hata promesi nzima waikuwa Komor itoti mnyanya na nrabu ebenge marhaba menji nguna hutukuze nguna jaile usane udonja armwe mipango hatu inu hako wakati saubara usane ueneswa na nyuha ukana yele shawiri zidela tekeleziwa ni metrofamis ayi ni Muhammad Hassan al-Barwan shawiri kaule wa kaujatinzo wa Komor tuamaya yode manale wa Komori pia wajosi kwa leo walaanio ya konferansi ya mnyanya ya fanywa leo ni Muhammad Hassan al-Barwan wa Komor kwa jaikubali wala wa mrudi wa mrejezayo sho wa Komor wane saukana ngwa taarifu wende wa wane shejadi shinu
yode analyse mwaninasi ya yone sabanu watukufu mwana mabega na amin shanto kawi resume mbavititi au kamini kuja kabanu. Wassalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abo deheli yo ngasibano na singar jo mana ze politiki ngasinunko bani zibulwa yabo heni suku ngarfikiriwo namna ya hule za mara ya Komori wa jouer. Amna, tu peux arrêter s'il vous plaît. Rahaulela za mara ya Komori wa jouer kana sisi si wanjua karsina mzinga wala karti zombe ya Algeria wanise mzinga Komori yabone kayude yo Mohamed Hassan al-Barwani itahao imbabiyo ngamisuri kakuna upara hata na mdu mzima ya hudunga bingoni mezi mana heni siku za nkiliza wana Komori ngandoza hibadiliha yabole wori kaja hudunga bingoni rangali mbendo kama ngujortole tahabuzilo harma yensi vraiment c'est dégoûtant votre discours wallahi karjako zilindili hata mwana mkomori lo yatinza tamaya bo Faruku bo Babega mwana mkomori lo yatinza tamaya katona mahala wahenda zabakibani yabakibani rindoni ritose rangi Ankara rijwe wesh nazonga wanduka mbasisi karshindi shi ile Alfaria wala mzoha ngundo barango Alfaria ngabondo wasaka kanoshinda rufanye surati Alfaria ukanazoka wakati wa mabakwa hatu wakoru mwana shambulu nabo katuta harakati na wabo isolution yabaki bani raya mkomori ajira atendo yake raya ngeankara mode hali wenyera ngeankara wanzao mbaheni mru ulomba hazini ahimea lahuwe yahimea rendeni yanisizeka balewa ejao karjako zilindilia warakarsiwa na tamaya ya hukana maisha yalo Komori yabadilihe katide jihadi shinishiro 2024 entre janvier février kabati solution yangina yabadili maisha ya Komori. Marhaba mtukufu avenge narenge mirongo ya hatu. Marhaba mtukufu avenge ngaruto sawa nje maruvu Mwenyezi Mungu na huvukishe au hauni yajalia tema swat farmaze tab narengo mrongo mtukufu abega. Naam, marhaba mwananya enfant du pays, mwananya mtukufu elaniu nena mwananya wasilibani irsoboshe la marhaba maana zinde namna tsaoma shababi wakambane wajitamke maana bani ubahanorenda tara waswidi lazima kula mwana mkomori ajitamke hakweli na Mwenyezi Mungu arjanlier lawe harwa unafiki na ntambo maana iyo mwiso wa ntambo na unafiki uo mwiso muyi mana nekale oriji parabandri amini izimbwana zina mbar sutare nde harwa kweli na haki basi wa suku itarehi itoka hakimu donku baada ya wamuangeza izibarna majina kanazobani mwafanya wana etuidi mwampabi ni sahanu mwenye senu ukamba halu hukwezi ya majurnalisti wakairiwa na Baruani na Metre Mahamudu na wantu wao halu huwa shindri wa warongo za Barua namba yeba wanyuma gracie wale umalawa halu humshindi mpara fikra na wananyanyu walio mazibani ambarenda ursendre donc iyo dema na nsahoni yenye sebani pia izibarna majizini mana na kama journalist wale kawashinda wadzisa badibabo Baruana sifanya morde azali amba na munzise suala kadha suala fulani msunzise mana sisu amina mbeke lazimu idiskuri ya leo yende taikome vungie masuala yende tayakome ikamba suala la handra ya lazimu liziswa babu ikai lazimu wananya waliobali wawadzisa wananya tu ya masuala wawademande hukamba leo msudizisa mamla wanyuma omwenzi muka mfungwa be mgrasiewa halu hulo waswila harwambwana sabu mshindi taizifikra zini musangie obani mshindi muangalia wananyanyu walio mazibani wafungwa kawa grasiewa mwali fikra au kama wala fikra ni fikra mba elani ula ujeli suala lola kodiswa Baruani abegada hambio obani na huku maza wakosha huku wakosha elani
wala hizo ti black de nwambia ozo la ujeli majournalist wale wakoshinda watisa suala lili wawatisamba halu huko ezo watukufu mbingi mafikira bani mjamsurami aba risende harwezi voti Metr Mahamudu mbingi mafikira bani mjamsurami aba swende harwezi vote Dr. Shakuru na Barwani halu hizi fikra za nyuzini lezawa na nyanyu walio nazo chibani la ujeli wakola journalista ashinda suala lilo basi nsifikira mbali jawabu la tujitoa wallahi la hanzim karato kensibandra diskute tena babo ratona mbane mwana mkomo ratotana bahamba basi bani wafungwa hizi fikra za uzadi habi na wao wa gracie wa fikra za uzadi habi mwana mkomo ratojotunguzua maana bani rapara bani risutahera dzita mangavu istrongo tifanya tabwithi ama prisonnier wa para 80 wanzuani harweshi wanzuani wo 80 na wengi wanawapartijua morde wawe Barwani wengi wanapartijua morde wa Metr Mahamudu wengi wanapartijua morde wawe Dr. Shakuru ama wanyumpara bahati mkamfungwa Barwani na Dr. Shakuru na CD mtolwa mgraciewa bewa nanya wa ukawapare bahati wa graciewa basi na mtahir na pare ya mafikra na nyanyu wao maana waminsumbani bani definitive amba wananya wao tizungwa istabu hithi pia wasurongo amba kawasona nzia katidu wasuenda harwezi voti wao kawasina tama katidu wasuenda harwezi voti labda watopara bahati iwajilie walao shibani beka wasu aminamba wato gracie wajawawe Barwani kawasu aminamba wato gracie wajawawe Dr. Shakuru kawasu aminamba wato gracie wajasidi yode imana na kusaha suala lilo ni ila gwe mangavu leo walielewe donc babor sula wa babo kwezi watukufu nede wayenye sa kwezi tena namna yangina inamna yode hivi kwezi watukufu koma rina parti wirwa parti jua ini bingi wanshwa muali ibingi coordination ya nzuani karsutia ya Maore na Faransa na La Réunion risihensi kote halu hu Barwani kwezi zidomana zini mane nchini ilio amba usuzirenga weke watsina wananya ho walio nzuani watsina wananya ho walio muali c'est triste kwezi wa coordination ngazija wa coordination muali wa coordination nzuani comment ça se fait car si par zifikra ze coordination nzuani na ya muali mananya elamiu ni suhambia me coordination ya nzuani yonsi ya puru ya ipartijua rende harwezi voti wonsi jumla kabasta umojahara yao coordination ya muali ya puru rende harwezi voti coordination ya ngazija ipartajiha wasalia watarende harwezi voti wasalia kasa vabo deja rwaswili ukamba na ikarsibitsa nzia za voti vabo lazima Barwani razungwe bwana alale alishe wana wapartijua wajitamke mana na ikarenge majorite i dispersion ya coordination nzwali renge dispersion ya coordination ya mwali dispersion ya coordination ya ngazija ipartajeha ya mwali onsi ya jumla ya nzwani ya jumla donc Barwani na ikawa nchwalio partijua wa Suria wawe usurumi ya diktatwiri wawe na Dr. Shakuru msurumi ya diktatwiri mbovurana ya azali yode mana wamnashukuria mwananya mtukufu Fahami haili jawabula hajanalu na yelewamba Metr Fahami na ikakabirwa be aelewamba lazima kasina wa uregea na ikatili hamzati wahe partijua na wasirkar wa shemelezar wa mbwana zini rumshemeleza Metr Mahamudu amba kusina wa uregea katile hai partijua trongo za Francome waoka wa hukaza zina Metr Mahamudu kinyuma amba wao wahuvunzanga na mabawa wakanao wawavunzanga wa uhensi mbali maana la ujeli kawaka uvunza ya mabawa Metr Mahamudu ikai lazima amba wawe do urongo wao jula Barwani wawe do urongo wao uju wa Mamadu wawe do urongo uju la ustadhi na Abdalla Agwa wanshwao leo warenge mbawa
wajikaza Metr Mahamdu wa mtuiro mkalimani usona tahaya ujorongoa ranguano mwa mkalimani usona tahaya babodo wano rielewa wakati amba ukana mkalimani wa elani na bega na enfant du pays ujo jirende mkalimani Metr Mahamudu babo izo tsi amina mba wana Komoro wakautsaua 2019 wasujibi wanazifikra zizo siso amina mba wana Komori waelewa mba wadungu minru rangu nyuma kele tawajateri anvyo ya wani amba wajohula iki Metr Mahamudu siso amina mba ifrankome ushindo hubadzina mordelido wana we partiju wadwa hubadzina vabo rewo Metr Fahama elewa regea ike lazim kama Metr Mahamdu regea wonsir jertangani herabzish partijua manende parti indi akotonge sata wende wairi wa frokome vabo kutojua walawa hau mdzadze udagoni donc babora to parale rasini nsumshemele za Metr Mahamud numwambie tujuramba regea berasa wakati kawalupe regea udagoni wawana Metr Fahama regea ayelewa mba ireturu ya hedejua babu na mregee mana rielewa mba Rwanda tezomra haun nabo au tezao Metr Mahamudu utoone ili dzina wakanalo amba umbeli baborendra ol dzina lilo toltamani li dzina la wana partijua ubado utoltamani ne kutolpara mana tide ba Rwanda to baolo mana tide kampanyari mana tide Mamadu mana tide Ikililu wanshopia wakotawa bulwa grace wa gracie wa babo Metr Mahamudu nsfikra mbeke lazimu udunge la neka unafikira wadunge de hawa wawali ambao kamdai wao wakoa daili aneka waparashpiro grace wababo shibani Metr Mahamudu wakamdai wao wakwa dailia washibani neka unafikra ike lazimu renge na wao be usrenge wanu wa gracie wa wani deja watala tambu lazima angalie do walio harba tambu Metr Mahamudu usuambie zikweli leo donc voilà nsilisha mrongo babo rendelete wananyangu watukufu kwezi hau tukufu wanyu se amjije zambawi zo mwana ma abega onesabo kabano hamwe hadi simu ngabundrabo mimi ngamina sursuka wongyo fiable ya ukana raisi Sambi nge favorable nas elections zinu na Ahmada Mahamudu ekati dungu e conference ya mnyanya Hamade namna mwana Faruku ya zone sayabo hamba ukana hari kajawa na raisi Sambi ngasina muda mwinji banu nabo ngemkini hao kana ze visite za raisi Sambi zikazilwa sha raisi Sambi ngawandukao wa mono wa haribanu kao ngwaonisao kana raisi Sambi nge favorable nas elections zinu parce que raisi Sambi katujibiwa ne division ne ego ne fierté kao ngamu partijua shadukana hafungwa ngari kubaliwa kana kabala raisi Sambi hakabanu kajaba kabdaduka kerel me haduka hashindi hatanganya parti parce que banu e partia raisi Sambi mikalo ozele zangio hamade parti à Jean-Luc Mélenchon Faransa ye kai France Insoumise par exemple Jean-Luc Mélenchon harengwa hafungwa hau haze droit civique za hahe e parti que já existe vanu e parti jua hau kweli inu parti existe wa sababu mndu mzima ye mndu mzima wi harengwa hatulwa shivani wandukao ngwaende sawe parti kwa tushida wakankunyo nzima wakanti vanu wazima wa hadisi sha irengwa ni kundisha wandukao wa Gracielwa ikao kwanako doaji presente ngwarumiao ye egoismu ya hawe mwana Faruku mwana Bega mimi zona jwanzani wanesebanu ranzitsa inu mitimwa parti jua sha mi aidi bambu za fikira za raisi mzamani parce armema raisi wabira bana ranzi raisi Sambi uja raisi Ikililu raisi Sambi de mrukao hanzafa jitihadi ya uni emasiwayanu imaswaya hatu yanu donc mim karibu na raisi Sambi harma bambu za fikira bien sûr kengene makosa ya ha shakale raisi Sambi ngena ndongokao kazi timbi
ai ngizombi mimruka ni subuti ndeno se zerongo kao non se ka zerongo kao zerongo za la sambi ngizombi shala nditsainu ye majorité ya he parti jua kao le coordination ya nzwani ya mwali na mwali ngopuru ya heze elections zinu yoze soban mwanachama wa parti jua mwanyasi abega kao ngone sukana e coordination ngwa auprès en plus Abdou Saïd secrétaire général adjoint ngena légitimité ya ujua ya leseze primaire ngari msahau mtukufu Abdou Saïd ya rengeza doma na zahe ya tawe zifikira mbovu za hoa nyasi wanu watofikirle peuple watofikirle wa nyasi walo shivani ya rengeza responsabilité zahe ya vice primaire au moins parce que Abdou Saïd ngena légitimité le mruka ngena légitimité ukashi ya rengeza doma na zahe mwanama Farouk ngamjone sandongo banu kabanu ze manipulations asumana zali franchement harmarogo za manipulation asumana zali il est très fort mana hashindi hadivise ya opposition hashindi hawatia uhara hashindi hawatia terror hashindi hafanya roho zinji ya opposition ketu existe shabanu dobanu wakuradimu watahesama hausoni mwa komori mana wafanya erreur dans 2018 hata leo inde occasion wakuradimu wa profite shawaja wa prefere wakar makere lina division wakubali wa muhada aliswali na banu muhada aliswali yemru egoist yemru kao yo jifikirle nafsa moya ngono kana nge faransa ngamilip yekara isisami nge prison problème ngwindi yeka docteur Salami nge prison ye problème ngwindi mana muhada aliswali ha bénéficier ndongo zinjika wanyanya wanwalo shivani kwa ja bénéficier comment ça se fait muhada mikala uzirejeza nga wanajoba bimkaidi comment ça se fait muhada aliswali hajua harohar maensi 2 semaines avant ye procès politique ya koja ifanywa ifungwa rais Sambi kidahari yabo mruo hanegosie kao hazamba wae ka hanegosie shasinga juao muhada aliswali haula utretre wa kisiasa wae neshekuli kao wa mdungu ebanu leo emana mwandishi jimla Hassan Ahmed El-Barwan yatoshinda kamru rationalindi ya kamru wa logic ya ele wa ukana kejaradi mundunge muhada aliswali ba muhada aliswali haulu benefits sha Ahmed Hassan El-Barwan gutsahoze benefits muhada aliswali ya zihundra bae parce que kada kujwa ende ya karmali nzimadena muhada aliswali ya kufanya allocution kada funga ma prisonnier politique Ahmed Hassan El-Barwan asubuti hafunye macho kada zamba nabo de mwandishi jimla ngabwandukao warenge partiara isim zamani wa monopolize ngwanzo wa existe kisiasa hasibabu raisim zamani shekena ukirileo ngwanzo omrunda kutwanda le tunda donc wanyasi wanu warenge parti wa monopolize haizo sisimara yakao ngasiarmashe jadishin rijohanza hena mruka ngena legitimite yokana yande seze nchaguzi zinu hamwe parti jua mtukufu Abdou Saïd yarengeze responsabilité zaha ne kabarwan mutuka poursuivre shivani haujau Abdou Saïd yo ngena legitimite ya ujua ya poursuivre Ahmed Hassan El-Barwan kisharia kana harenge parti hay monopolize Ahmed Hassan El-Barwan ngu profite ye faiblesse yara isim zamani uyalo shivani nguheni sangu tsorenga ukana hakahafungwa hamabanu ile mraka hafungwa waeche banu harmasia sabahando ngombili songo ufo songo fungwa songo kola pital yode arar donc yaboka mrwasia hafungwa kawata tamastanjab parce ngar juao yezi ya kifujarini so banu siri fungwa ngabantu njwa fungwa mwana mafaruku udwanza kabanga wa maswani nabonga ba exil uko maswani ono zerongo zatongeza waruha komori daboko ngawe an exil jawaya yasu wenji walo an exil watu joshinda warizisa ze conditions za shiva yole hali wano hena mratu hane maniere ya wana donc yebanu leo ka hafungwa yabo ngutudo jarenge zerongo zweni sabanu mitkati fungwa wanu mitsakrifie part
shawa baha purko wakawafunga wafungulwa utona mpatia wananu kango shibani basi haizo rijotsaha wanduka ngo na legitimité mo parti jua wa fanyeze primaire zinu parce que sisi wasanga aminio ka c'est la seule solution e mara ya wakomori wajushinda wende wane na Asuman Azali wongo atunga bango onanzia na zinjia za hao heli sangwa tungoja we changer discours donc wane clam éclairement hadali swali hine éclair barwani ngwa profiteo e faiblesse ya mara ya wakomori ngwa profiteo e faiblesse ya wanduka ngo shibani leo kwa no to ajitamke ngaramwao ngarelewa mrawa nzuri lwabana benge ze droit de réponse leo ngazoka hawinjija jana neze wana publication mafiti na sisi ngasibanu ruwane bwana ngasibanu rone sese point de vue hatu watina upomrusheo shabanu adabumbali matwanzindali ekaije ukarambeze kweli aswabule maswayala ngarjomba ze kweli kabati nzia ya kweli hamade ze elections zino na hena mruka ungu sabote ze election mruka ungu favorize Asuman Azali sikarla ozirejeza wanondo watonza ndaruma ze election minuhu Abdalla Abdu Hassan wandu kao wakadwe na Asuman Azali jana wamrumishiha abaha wojabangwa wodenose nuko kaunga zijiro harmwenzi shaka ngara nzo fayere kwili kifalsafa ngwa warubisha wa Asuman Azali toujours parce que comment ça se fait le ngwa no dona mngu shangwa nzonde wala ale kutonza nde wawane nemngu wanona yabo ngartu kwele waje donc hautimizi usoni mwe baro nizo observation na kwanza nzone sebanu nganzo Abdu Said ne coordination ya Nzuani na Mwali warengeze kwa mananza hao ikana baruani nguduka ufutwa parce que wanu ilati parti ya manyahuli na unjiar mono za mbaniza he parti shanga bo dictature ya parti jua ngwanzao klabangu ya wanu kwa tonza klabangu ya wakahulu wa diabolize fahami hata ya basa fahami yaone saukana nge pre wane haunge pre jiri election harmwa primera he parti jua shawa mrenge wa mraya wanu supara mabunjilo kuja paro hujezo ndap ni uona kabo mkonto he parti jua fahami yeto ndi hange yabo fahami kada paro fanya diskuru ya siasa batina kanaka ja hombo mfungwa wala isi sambi fahami hakabala mono hanwe tipenwa komori hakabala hende ha defende raisi sambi armwe prosekao ikabala yemkarbuna raisi sambi hata leo wadunga na 2008 zione sabana shanga wanduka kwa jibiwa umungano wa raisi sambi na fahmi wanza watu fitina shafahmi kada paro changer ligne politique donc yeo ngere makosa kihahe kao hena manda matuana makosa shaba ngareli wao kana baadhi ya clan doit monopoliser parti jua mana mabega huzone sayabo za Ahmad Mahmoud shamin swaminika Ahmad Mahmoud mutukorje dingoni mana mikala huzone sabanu e marifa siasa ya hahe yohambwani utiza usisi wa Komoro radhi muri mninde nayo yeye le fait que hakubali hende atular ma francome kao ketina mshinzi ketina projet de société ketina tarongo chanko des amare na droit de réponse na majaliko Faransa donc Ahmad Mahmoud yetunduka ngutu korenga recul harmozer ngozinu hesaha dungu yetra hesa harmozerai donc nge irrécupérable chasisi wanduka urjwa para watsaheban Abdu Said kao mwandishi jumla wa parti jua neze coordination wele seze election hena mduka ngudo chagula ne neze election do jiral mo primaire wode mduka o peuple wala demua msutene parce que ngarambo kana yole parti nku ilona electorat ijo shinda iwane na Asuman Azali donc yabo mwana mabega mwana Faruku mzone sabo hao uraji mtutaha nikemle harmo analyse hangu nsuje tiberape tsiro hatene or sujet hao eswa furangu yo inji he conference ila mrasu njamba rongo kao kazalathi maraba menji wakati mdungu nve analizi ya haho reabega pia tiono kanyo pia mreme wa baruan ngarsisindo yabo mwana Amina na Abega dionese miongoni mwa zimbwana baruani ranzusu kwa ruhashivani yembana iwana ukunda hivi haini wakati wanzo wanje movement baruani ngwa mbukana na mtifanye fijo
mtsidise. Ça montre que baruani ngono kushmar ya heshiba ikao ye class manazali wa warenge patina masababu raera Dr. Shakur asasto ra wakarmo wanrata ranzinda yabwe politiki ya baruani kadaparo kubale kahajo kana ngabo movement yanzole woyi duseleji ekabaruani haijue zimbi yako henda doenda ya kalmo wangu au kana na mdazi mtidisi yokabati mbusoiju ngamjorenga mfano wa karibu Armaye dua ya Ahmed Abdullah Muhammad Sambi akafanya kwa de fami ya Moroni. Baruani mengoni mwangu ikao ye dua ile kai propose ukana leo idungane na ji larmaye masiwa demana yakafanywa harmaye maswayo mararu ili waoneso utukifu na Ahmed Abdullah Sambi ya rumilu wao wasiatu mabare. Baruani wa jua hizo baruani de mredambi akanza yazie umkonsiula ye dua ile kwa de fami ya Moroni. Miongoni mwangu ikawa saidia ile jeshi wakaenda wabazenzia warudisho wangu watije wakabaruani hanza edua ila ikatwa imra kawana naendo wedo Abdurazak Razida de mru yamba kana no karina ujozi edua inu baruana bana rizie ishia ebeke iyo de siasa mkuu ilo na baruani haina wakati wanzo wa roheji la ukali duzu Osman Azali baruani hambana na mzie Baba Nurdin Baraka ezo yafanya hinda mwedu inu kwezo akomora tukeza edwa inu wakabwa prevoywa mali armwe masiwa irumilwa mali tonchashi tanke president wa opposition Baba Nurdin esho yabe hahindi yako wamshelo juma edwa yakofanya abe ralizo 20 jezanyi swe masiwa haina mtu mwenza akili ngurambu ya ukana kweli Baba Nurdin ngusaidwe mbwana inu kamrado anzarambuwe kabati dharau kujumwilo ekale orifanya bila ya ukanale onga nzawe dua inu ya uombela Ahmed Abdullah Mohamed Sambi isababishe wafanye na soulèvement populaire reprevoyer rume 10,000 euros René le chef opposition haritinaria habe 200 euros Wewanu kabla nzangalie klaya baruani zambio zahedo uzia omukonsi ule Razida haraya sheisabusha hema pesa ya tsawa ya rumiru armwe masiwa armwe duaila ibesho wa Muhammad Ali Swadi wende wa itwali yani sheikau shahao armwa mafala ni narambi armwa 9,000 euro au 8,000 euro Baba Nurdin abe 200 euro ndongo rambo yokana kweli wanu wanzo saidie bwana ile ndebe bana mswami leo kamna danzanga baruani katina legitime armée parti jua emanda hii saransi kabli ya heze droit civique cha emanda ya henge clandestin armée parti jua baruani nge clandestin mze wa hatu cha armée siasa ne parti jua Tukao leongeneze vama na bidia zenese Abdou Said hena mne sharia shay parti jua ya onesa sawa ne sharia shayo Shasuma Nazali ya shitia ukana ikaha utwaliha gouverneur waishe so shangazija de ujojo ya renge yerele sinena mna hiyo eka nge ampeshe donc sharia shay parti jua hena mne shaonesa leo mwiskili ulona baruani mandamo ya hisa yarudi ya kaza tena ya buhane ze droit civique zahe automatiquement ya sharia ze pouvoir pia za baruani zongizo na Abdou Said do yarongo leo ya mtaka 24 heures ya jihuzuru wala ulati mnukamsi wa Abdou Said shilade sharia de shamba yarongo hena mnaira baada hamsaha hata nabahi hatari baruani ajua isisi arme parti jua hamsaha kiunyanya kibea kiwanzani baruana harabu ya juao omabahanu ya bale parti juan zoida isise afaida za kinafsi ya zahahe zitembele yao zisababisha Abdou Said adjoint leo ramba ukana yede ulone terim ya he parti jua ya yende sawa baruani ya tuanza kubali ya ruarie sharia shahe parti jua kama ne sharia shahe parti jua inuti hafani ya jua kabu itataya isho sharia shasomwa
shaeneziwa sonsi pia rishio yode mana rtojo kubali rahadaliha yode mana ramokana ai wala kweli Mahamudu nge hashiri nabo hambe mndu wa sharia yele bo Mahamudu ngamtsongana mwarenge papia isinywani mrikalo katile shitima mwe parti jua na mrikalo katina zedura civic za parti jua katina hata unafasi ya waha wantijua abo habali liwazo tijishangaza bona una metro Mahamudu yahimilia le bojoki yalala kausinyo yode mana sisi rituhumua zaidi ya ukana Baruani nguru mpira wa Abdalla Nyani ekabanza ritunda yao ezirunuki yao wanu hata Baruani habudeyae raisi wa parti jua au ka Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ezirunuki yao yo uzione saranzo akataka nuhuria wahe na leo baba nikoda jumra Mwenyezi Mungu ajumhifadhi ezembio zahe parti jua yanzane kiwazima bahi Baruani ezembio zahe gowiungua yaonese Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ukana hayungua yaonese ukana hayungua vanu rizambao kawati mlilianu karare mwema wahusu Ahmad Mahamudu woya kamudai wake wa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi na wei Baruani rizambao leo mido uhambi bwami Baruani hendo Ahmed Abdallah Muhammad Sambi Ahmed Abdallah Muhammad Sambi atahele shawiri wakubaliane ye parti tife no ke parti funda inu dokana parti ya kamili amande ijoshinda isensibilizo wa Komoro wene wane washinde hawashindwa kaija kaubidi leo warenge parti ndo waijena mu Baruani kajaishile ye raisi wa he parti jua Ahmed Abdallah Muhammad Sambi warizambao Ahmed Mahamudu harumi wamdu kadombili Mahamudu kajibu Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hatafsiri ya ukana ikamradwa nzangalie kabli ya hezembuda zamro nezuma zamro asuma nazali ya ziremao Sambi shamra ile wakana emakati ya mwisoyanu Baruani na Ahmad Mahamudu gwanzo wa reme Sambi ya vese na crise cardiaque wa mwangamizi yake ani torture moral au kahiri kwa tumbo na mruhiru kwa tumbo na mrikao longu jua rongoza ya waishilie au ka Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hata haye parti jua yende harmweze mchaguzi zini au ka dhamana wa siasa nubabani aliyo kajato saidi ya wandu wafanya ukutuzi na mabudaji parti ife bahinga muhula biyo hele zina la Mwenyezi Mungu ya ukana yenzia Baruani ya idunga na Mahamudu yotsidenzia ya riviwa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi na wezi sikitishao kabati ya tareturu mengoni mweze mrume Ahmed Abdallah Muhammad Sambi au kama Mahamudu katujwa uona Sambi ranzido sukile proselazilo imbanzi ya sumanazali wa mhezi za nijado katujwa mwona Sambi abenge eshe kundi shila shaka ufanya konferansi ila hosu kwa leo shila ikundi shavumania uwade wa hafula ureme Ahmed Abdallah Muhammad Sambi vani kaudi ya juhundao sha hesibra ne iman ya Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngam amini ya ukane rohinga ijodaria na ikatsulinda Baruani dwa mtebala kaisa tomaka Baruani wala Mahamudu shangu lindoka Mwenyezi Mungu dojo mhifadhi wa Komoro nezenje mayazirende Komoro dojo mhifadhi shati Baruani na Mahamudu nekla ikaude ya katibala yakautumaini ukana leo Sambi ya remwani AVC hau ya remwani bwadezio abenge wodo pando hangu na kawonesa na analizi mkiti no mwendo ulona Baruani nwambe ukana Baruani katushile raisi wa parti jua Baruani kasuste sharia shai parti jua Baruani harenge parti jua haifanya mala shambala manyahudi ngulendeso ahundwa mdungo jingoni ambana mnidunge beni jo hujanga mjorongwa haku yode namne parti jua yende siwao haina ngona jiku do yende se parti jua shakwa sudunga sharia itsoka jonzi auka eka sharia Baruani katina legitime Baruani katina zedura civique Baruani katustera iso parti jua Baruani katina hatamba shortwi ya ukana leo ya chemhori ye parti jua ende hule mikiro hawi hule madaba haukaya katina zinafasi hizo cheze nafasi hizo zina Abdul Said hasiba bule sharia mshinzi shahi parti jua hata mpaka daban mimi ngamja tataliki ebenge abegana manama amin haina mndu mjorengeze dakika zahiri tarajam
ili rifuto mpango wakati ngondo nunuka. Marhaba mwananya mtukufu, enfant du pays. Marhaba mwanama Elaniu. Nekari sahari tarajamu hautaratibu na umakinifu ile Wakomoro waelewe uhakika na iskweli ziliyobani. Tienye sauka mbane yebarangu rashemeleze waraiwa mbarswenda harwa uchaguzi wa uchafu na unafiki na uhadazi amar kubali ambadsenda ragabili uchaguzi unu nedemana rawira mbane uchaguzi wa ugabili asmanu wa azali unu uchaguzi wa uhakika wa mijuza wa wana Komoro. Donne karisari yenye sana ya watukufu abegadu wa hanra himabani mwanama Elaniu enfant du pays azone sauka zitwa hao bani harwe zibarna majizini pia rizwano bani ipartijua de kaisuta shua ya participe izo nazike harwe izankli zatu na izi hikma zatu amma na ikasumanu azala elewa uka amba katojua azie partijua directement awambia mba wanyu partijua na mwende malali babo atobira harwa nukto de hibi lazima abire harwa ikote ya Frokome hoho bwana ya lazima abire harwa ikote ya Frokome na hoho wengi Frokome yodeyo amba kawa zingaria ama ajawabi unafasi babo mtezeo wa bulu angazwa babo kwezi maordeina mna Abdalla nyenya kwa ngaza waswaliyo amba de wa kafungwa wambilo amba sumba nunafasi lazima wambilo amba be ngarjomni kanu nafasi be mwanama Elami usijue maana yabe site be yode imana kwezi na ikarsungali ya bani hautartibu tarielewe rangalie zikweli mtopara watukufu marungo bani amba kabwana andwi moja imbenza Ahmad Abdallah Sambi yitsa hambarende harwe zivoti zini mwahimwangalie dalili mtoona babu mtoona wakutuzi grupu ya wakutuzi waluyo nzuani maana wakutuzi nzuani na ngazija wakutuzi wao kawasipuru ya ukambarende harwa voti ambari waswile harwe zivoti zini wakutuzi wangazija wao kawasipuru ambarende harwe zivoti wakutuzi wa muali wao kawasipuru ambarende harwe zivoti wawali ambade wagrasie wanasmanu azali wasangani homoni babu wawali ambade kawa mmenze sambi maana wasrongo amba wasomo Arab Sauditi na samba somo Ira ama wadela amba samba somo Madina yode imana bojana na mwambiani hai hikma ya ukweli na uhakika nenda ta namtarajiani bani namtarajiani izo mtume watu na Imamu Ali na ilikafiri la peu bojana tumwambia nizo bani kabwana tafundu moja atosibuto aje bana rumwa bazotambo zilo wakozirungwa bojana biga bani watu wani wakawa sarnar wezivoti ini noshani iliyokomori inoshanini ya nzuani inoshanini ya muali inoshanini ya ngazija watangani hezinoshani zini pia timanyesa nbani ukamba kamshini mwa mpara Shamsi Dini mafu weziboti morde inamna mamaduka sa kamtoshina mwa mpara Nasiru Dardau habani Dawin waiwaja weru ngama na rafikana wanzuani beka shina kubala marindari wezivoti maana wao de wale walioambane toujours kula donc wananya mwahangalia rangu nzuani tamwali tangazija msupara wananya wanizi grupu zini amba grupu zini izo kazina ukahayati wamona Ahmad Abdallah Samba mba anamo basi we partijwe kenamo
babu ajapara na wantu wa graciewa wabulo unafasu ambilo marsumu rusum lishanibe babu wantu pia watangani hawabadzima iyo de imana wamabega nenda tana wana na ile wambe partijua lazima rimhubiri na rais mzamani na Dr. Salami na wantu wafungwa na himabani hajikali hasauti nkali na himwangalia nsupara mbaini diktaturi ya baruani mana unde baruani dalio harwa izimbwana zinweke partijua unude Dr. Shakuru unde Metr Mahamudu ama ya maraia pia kawasi harwa izifikra za uzini babua hilawa utopara mane de wantu walio Faransa wa daula ya haki de wasalia tena walio harbo mraunu na wao walio amba mabeja ama maraia yalio Komori na mdarie roho zanyu wao onsu waele wamba wasiwasi wa Komori ya lazimurji kombo betu wajeni ya lazimur kombo babonsi kaza kifu babu kwezi tawakatu wangina mwanama enfant du pays mwanama Elamine mezibe rongwamba ne wana Komori na rifikiri riesheleye rielewe zikweli nziani ya mwisho mwanyesani wede ini pourquoi walio harwa iziba kawasina fikra nzima na wao wa gracie wanazala sumani iyo lazima rendera kenti wa hanorifikiri riesheleye yeba manenchi wanu wa gracie wa kawasarenda harwa izivoti wao walio shibani wasita warona marende harwa izivoti ezuro za usojibi wao izo de zikweli babo ama wauza mpira de walio shibani wafungwa ama wauza mpira de wao wa graciewa wa Komori hebo wa Komori tramatilo wenza manyo mtukana manyo na trale nziani be mtralo na manyo tajeli tramali humu na wayato nyenya atobuhura bo wa Komori na rijikamilishe kwezi watukufu tauparabani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mwanama abega ndar shukuri yao intervention kao luhifanya bana huonesa ndongo zaka muhimu halisi swafi upande yo ukana wandu wa gracielwa kwa tuhanza shabanu mimi eklando njiar do baya banu raisi sambi ngena ma enemy wenji politiquement abo mabakarist ka uvumbua Shamsudini mafu yabo omengoni ngemengoni mwa kutuzi wahu ngabo ye mazalist kao wajana walonga zijanga Abdallah Abdulhasan parce que holange mengoni mwe ma azalist direkaba hangu mremo katumrema sha ngemengoni mwa azalist ngabo Mamadou wamba Banurdin en fait zeklanda ruizo yema azalist ka urwafumwa ban ni mabakarist ni wamba Banurdin watu wangu wa Johanza waone raisi sambi parce que raisi sambi yera rassembleur yanze maswake wazima hajohanza ya ike partia hele ongo wazima ngwaelewa nao sha haula guru promax hamade namne mwana Faruku kwa tuzonesa la raba guru promax Ahmed Hassan El Barwani nuan rahae kwa tuhanza mana amjweshere zamba vanu armetare Ahmed Hassan El Barwani 2016 akaha bude bahari raisi sambi hachagua kandida na raisi sambi hachagua kandida ya mungu kubalike kandida ola nge potentiel makatia ujovewa hachagua ikililu hajam trahi dena Muhammad Ali Swalih Baba Nurdin waja watahumedi msaidie na bolero harmo gouvernement de mana azali ya reje ivan shawangu turu hanza wambakana hari raisi sambi kaja shangiria Muhammad Ali Swalih 2016 na ekisiasa kaja jua ya shangire ikililu na Muhammad Ali Swalih na wodwan wa mtrahi hawo pose pendant 5 ans avec kabja ka logique yao kabja ka cohérence kadu gwa shangire muni baraka zokweli hashangire adu ya Allah asmana zali sha jode shwaya kaya donc raisi sambi hajojwa ya meukana katustene mdusha warumanda myojo ubewa hende hashangire asmana zali yu error ya ifana sha raisi sambi
washangiri Asumani Zali yachangirie ya mtrahi juzi mwenye baraka yachangirie mwadali swali ya mtrahi juzi afet Rais Sambi nge malbare kwa mahala pia maana mabakaristi wanjia Buhari emazalisti wanjia Buhari mamadusti wanjia Buhari afet wama pia ikauparisa wama wale taifa wama duo kana emaswake wazima ikauparso nruwa ngarma klan zima ngwaelewa nao maana Abdul Hassan makati yena proposa kutuzi yoto denoncer os jiro harmaens Shamsudini Maf miundra bahati timushamba bishonge mingoni mwangu wa kutuzi wambao kana harida zimwe siwa ya kidivize ya kwa paro hanza mduka ungu do rassemble e masiwa yanu donc e manama bega analyse ka uifanya wanu kasar mahatwa ilazimu simara ya wakomori renge recuil renge précaution henamda ke responsable zango ka ungu za mbobanu ya tuje ya jokana banu ngabo clan raru wa ngabo clan mbili wasaidiao Asumani Zali de mamadist ne ma infiltre wa parti jua ka mana ma faru uzone sayabo karmo parti jua ngabo ma infiltre ngabo anduka ngwajibi wao na ula mfungwara Sambi pasungwa profiter au popularité ya Sambi mikala uzone saban ka Ahmada Mahamudu ye hanza urumia mfungwara Sambi hako na kujato parona Maître Fahmi hakamengoni mwe ngabonda jamba harimi mkaribu na Maître Fahmi nabo ngame logique wanu nganzoma katumuri ya bimeze kweli kujato parona Maître Fahmi ya dorenga mfungwara Sambi urumia harimo za intervention zaha yahonesa usitikwahe na injustice zinguraora Sambi na Ahmada Mahamudu yeurenga munsimbili do mfungwara Sambi munsimbili on dirait qu'on existe hasbabu do mfungwara Sambi yodo bahanu kawsi wasaya ngaramwao kana Ahmada Mahamudu ne maluetna wa Ahmed Hassan El Barwani ngwa profiteo wa kawakawa fungwa ngwa profiteo popularité ya Sambi chaque tinata solution watuba kiharmo kode ya mare enkodo ya mare daoni mabakarist ni mamadist kao wanduomba banurdin wao kwa tu hanza exceptionnellement ya Abdurazak Razida parce que Abdurazak Razida yemanda authentique ngenas defo za hae shahar mo position kao Abdurazak Razida hairenge ye watwania jukiri kenge na makosa auparavant sha abasa ngone opposition kiwatwania kao nga profite banu nimbeshe utukufu hae maana haunasakaye suja apari ya Abdurazak Razida harmwe klan ya muhadali swali hiwo wenji utsima koera owenji kwatsuana na Asumani Zali ekangwanzo angalie mwana mafaruku hautimizi wandu wenji wakadwena muhadali swali duangaria Asumani Zali leo na turenge example ya Abi Fumbuni Abi hakamengoni makudume majasi wa muhadali swali na huono hatra kujaona wandu wala leo wambo sima tretre wa kritike Abi kujajo parona wa kritike Abi kujajo parona watu mtukufu hajimba swali ya kritike Abi shangu do da kritike Fahami kafahami hone sajao nguja kritike Razida ekarazida hone sajao ngudo japange wandu yambe bala Faruku na Bega na mini bala wahulwa shakana uparo kritike kana uparo kritike muhadali swali kama muhadali swali ha negotiator we process kana uparo kritike ka Abi hatrahem bwana shabon wona karazida hailewa harengena hikma harengere kwili waliso mpulia magaya na bora zidange na makosa ya kiahe ya kisiasa wamiyo de hali Maître Fahmi bange na makosa ya kisiasa sha harimo position yinu warengere kwili waelewa ukana ila dhimu ndirawane le fujari katililinu Asumani Zali donc kwa jarenga tarekuli shwa tubaki harimo guguru harimo position za kuguru mwangari yawe madui wara Sambi na gouverneur Salam mwana mafaruku hautimizi mimi amwambio kanga mina source lo fiable kara Sambi ngwanzo wanduende ambazo uchaguzi zimu de maana ikauone coordination ya mzwani ngo determiner coordination ya mwali ngo determiner parce que wao kwa japaro halifu Sambi ne kangwanzo uone wando kwanzo halifu Sambi de coordination ya ngazija wo berwani womanzi jimla mzamani wa parti jua pamtsule wo hanza kwa ishia za konsinyi za Sambi msanga tarehe 2016 tuambia kapo pamtsule
Raisi Sambi hakachungwa kandida Darwani na Papa Metsule wa Bude na Raisi Sambi hakane plambe ya hae metufahami hazone sabala juzu kana ya hakakubalike kandida Raisi Sambi pase ngudostuni Raisi Sambi watina hata bahindini sha Raisi Sambi hajaham deside hamtungua halafu ila malezi nje harmwe parti e parti ngo harmwe division na kereli na unti wakati vanu ngwado wafanye bila wafanye asizi harmwe parti sha harmwe okade umurendao ngarendo harmwe jihadi electorali ila dhimu wa kensi vanu wadzima hamwiso ngarparao secretary adjoint parti jua yarengeze do manazahe yaelewekane mara yangu atabihao yaeleweka Raisi Sambi na gouverneur Salami ne mara yekao ngonzuani wa dhulumi hao ba plus ya 50 personnes hamade namna ikao wakomoriga mjuao ngo harmwe ziba za koki kwa Gracielwa na yinu denzia radhi muriwane wa Gracielwa walu anexili le bela babanurdini wao ils ont rien à foutre vanu wakomori la dhimuri rengere kuli kama Mamadou il a rien à perdre parce que Mamadou hesa nge à l'abri hesa nge hunu ngunomba majahe tranquille ngulombe ndriahe tranquille après karamba ngunomba majahe kartumteza sha majimeu majamfu sherwar dunga wano tufasiri nai maana sisi watu za sheheri donc hautimizi mwana Faruku amfikirikana ezo hambaramba kairende tauskunirwa jina adversaire wa hatu kifikira wa kangwa jisante kangwa na argument zokawaji wa defender cause ya hao sisi ribwa zelinyi ngasivanu kangwa nzo débat contradictoire ya kimastei amade heli kosi dorongo abantu sikaroto za mru adabu ngono uhuria waje fa débat joka ouvert rishinder sensibiliser wa Komori hamwiso wa Komori kao silejeze na rende harmwe vote utilimu rera mfanyile asmani barrage parce que bandu bahandu radhimuri wane kabati namna ya wana totinda yinu mwana Faruku mwana Mabega manyasa Amiri kadonra bati akabanu na continue communication be communication ya hatu zifikire ka ngarzone sawo banu ngabambi mamutanla muwahensi ma intellectual wahensi ngwari parao ngwari shirao marahaba ukangara mbono ngoza kweli wanu kangwa na marifa hadura hanasi shangwa kubalio zana ngorambao ngwari shidiao na continue communication ricontinue combat ritilashi hata ritikubali adversaire wan rabo wan ikao ngo hamakode za mare wajawari minyile mbana hatu rikubalikana ngasarmwe linye njema ya strategie njema wala mfamimkum assalamu alaikum mwana Faruku mjuanti za udayo mpango kwezi mtukufu raba menji mwana Amini mpango watu kaza kifubanu shadu rapele wa Komoro wa korudunga banu amando rikaonesa ya hafla alfujari afanywa usiku wa leo ne Sheikh Kudi Shabarwana kakana subutirambe parti jua hawa katika yaunga zone sihondo kana imanda ya Barwani he parti jua sahihi saho secrétaire général harudi tena ngayno sokana katina ze droit civique za hae za kibinadamu za vote au za ukavamana soka yonsi abenge kana tunarambe kana parti jua waonesa position fulani soka yonsi wakati kao leo ye secrétaire ambako wende sumkonsiwo kati secrétaire wa uhalali shawe mria fakuwa yani haigoti shamfinu coup d'état den kaule ngo ngaranzori wani nasumana zali ebenge leo ishara ya shay parti jua shono sokana zinafasi pia ngizona wa Abdou Said ajwe wa Barwani yode mana kawe parti jua tamani kongre harmeze ntiuzi jao nongo ajwe wendesa na singar sina hadi ya ukana parti jua ilao rione sokana ngone sharia hononi ngaijo jitamka harmeze ntiuzi jao naongo ajwe tamani kandida ikawa Komoro ajwe mdunga atampaka dabaru jamaa pia salam wa ila liqa marhaba.